Pitip ne musyakri bakrau tam jong utrai boleh udai Moses. Ya uba utrai uba boleh ukuran markmat bat kumba ubri ujukuran bat laulok. Pitip hikum no ba utrai uba boleh ulek ki kamba daga keti ga jong Moses. Wat ya kaduri basauru upan kan arliang. Bagi Israel bakin yo yat nangta. Tegi Israel kitang yat ban poisya gari ga jingkular. Ya ga ba utrai uba boleh ulak kular hagi kepata menjungki. Bat utrai uba boleh ulak pelait ru ya ki Israel daga jinglong merau naga keti uparo. Te ondau Moses ula dap shispa arposnem ula yapno hagari ki mom te ki Israel ki layam briu hadu lai pos ngi bagi ngosi namar ga jing yap ka jong Moses Henry utrai uba bulai ula penmi yau Joshua ukun unun haga caka jong Moses banyalami ki Israel syagari ga jingkular te pin pule haga kitab Deuteronomy lenong ga balai pusau ga dukot po bat katway bat omsyam lami profet nadu kata ha Israel kum Moses ya uba utrai ula itu markman hagita gidak bat ki jing pela baro ya giba utrai ula pa ya banle hagari Egypt halor uparo bat halor gi syakri jung ubaro bat halor gari jung ubaro te utrai uba ublei ula penmi mo ya profet uba longku mu Moses hagari Israel onda Moses ula yapno yes hooj te lada pin pule habaro santligi kitab ki jong Moses utrai uba ublei ula tho lengba kakti Moses ya ki profesi ki jing itu lupa kiban saja te lada pin pule haga kitab Deuteronomy kalenong ga bakat pra ga dukot ga bakat pra kaktin ga jong utrai uba ublei ga ong ngan penmi haki ya unong itu lupa na pedeng ki para jungki uba kuma megen bat ngan bu ya ki kitin jonga haga sintur jong bat unkren haki ya kata baro ya ga ba ngan hukum ya te pui ba utrai uba ublei ong un penmi unong itu lupa uba longku mu Moses na ki para jungki ya ki bagi devan syashkor ya na ba unkren haga kerteng jonga ong utrai uba ublei udai menu ta unong itu lupa uba longku mu Moses usyakri bakrau tam jong utrai uba ublei pi itu ya yes pi itu ya dabun teligi kerteng utrai gitrai usim gisim unong penim jongi Jesu Kris ha kapor bakha ya Moses uparo upha penyap igi kun senrang jongki Israel baro kumjuru ha kapor bakha ya Jesu Kris usim Herod upha penyap igi kun senrang jongki Israel ki badang arsnem kumba utrai uba ublei ulapha ya Moses ba ulej ha gari gi Egypt ban penlaj igi breu ki jong ki Israel daga jinglong merau naga keti uparo te Moses ru ulalej bat ula penlaj igi Israel naga jinglong merau daga keti uparo utrai uba ublei ru ulapha ya la ukun Jesu Kris haga nega perthei ban penlaj igi naga jinglong merau jongka pop ya ga ba arhajar sna menchua Jesu Kris ula syayam hading pna ban penlaj igi naga jinglong merau jongka pop tangka tahi ngangej ba pila sothu ba utrai uba ublei ula penmi ya profet balongku Moses utau dei Jesu Kris unong penim jongi lada pisngo tenat ya ga nega video sengopa like share and subscribe.